ino hipory le miaraky miteza tsika Tsy mety miteza. Hilao mbao tsy niasa azy. ino hilako mbao le ty androany io tsika le mifania Zaho tsatsinao va? Sonjokate iha toy taia avao ia fa nanaiky fa hiteza raha toy ka bakao hangilay ty androany io Ino miala? Mipolia koa iha. ino hipory le miaraky miteza tsika Tsy mety miteza. Hilao mbao tsy niasa azy. ino hilako mbao le ty androany io tsika le mifania Zaho tsatsinao va? na le sonjokate na liny liha manahony raha toy liny fanarasa hitahy amin'io haia Nefa batakory la mivozana fa zaho tsy tsatsinao zao mipolia koa iha. Bruno. Mbedi le dahin tsy hita io na sonjokate sonjokate nana edy le sonjokate mba lelahy mivazay liny io le petakora igny le ilanao zaho an'le mila ny sonjokaty vasa hitanao lalanombany la mila azy koa la iaho eto ka bevoka amin'ny heo faratampony mitovy toko tsika roa ty la tsapoko igny la tsy hitako vasa araky ilazy agnagny tsika roa ndao fa hoa ia tsy ho hita io tsika omberoa hila azy koa ia tsy ho hitatsika io hitaka avao iny aia tanaha iny io laha tsy toy avao ingy la izy toko igny ingy le ty androany sonjokatinao toy nao tia sonjokate la sakinao ty agny nilay ahy tsika malesa bevoka io sonjokate manao an'tiky io le zay bevoka la ialanao la zegny fombanao andao bojontsika Ino koa natanareo toy antsika nareo. Safady koa. Engorosana. Ho antsika eto Toliara, avy amintsika eto henan'izao Zigatech, marina moa fa mivarotra ordinateur izy zareo. Ordinateur portable, ordinateur de bureau, 350 000 ariary defa mahazo hoe mibata soa sanjamora iny mbo misy garantie. Toerana hitanao azy amin'ny la terasy ankaiky ny maki eo. Laharana nantsona hoe numéro 034 20 288 66 032 82 292 15. Miala ho zay. Silani ezibira kiro milaminye amali falano